Ngā manuwhiti tū kua wehe ki roto ngā iwi ngā mate o te wā. Hara mai, haere. Tātou kei te pito o rati, he wa Māori ora, and welcome back to the hui. In Te Rangi, Hokianga, something once unthinkable is quietly becoming part of daily conversation. The coastline is retreating, and whānau are now forced to think about what it means to protect sacred sites, their marae, and the resting places of their tūpāpaku. Questions that raise more pain than answers. Whatitiri Te Wake has this story. Hokianga whakapau karakia. Beneath the beauty, whānau are confronting a troubling truth. The most pressing issue is here at our urupā. For the next couple of years or next 5 years, those kōiwi, we're going to be exposed and ultimately end up in our hapa. Surging tides, rising sea levels and extreme weather events have all played a part in the eroding of these coastlines. We have a massive slip just on the edge of our boundary where it's less than a metre away from our first rua kōiwi. Hine Smart, a teacher at the local kura and kaikaranga for her marae. So next to the marae we have a block of land where is going to be the next urupā, and the thought of moving all our kōiwi there, it's not practical because we have a lot of mass graves here and a lot of them are unmarked. It's only certain people that know where they are exactly. It'll be heartbreaking to have to move all of the kōiwi, like having my mum and having to move her. That we always say, moi mai koe tō moinga roa, but it won't be a moinga roa if we're moving them. And that's what keeps playing on my mind, is how do we let them rest if we're going to move them. Her dad, Harry, has lived on this whenua all his life. An avid fisherman, he has seen the damage climate change is doing both to the land and the sea. Like it was way out where those mangrove trees are growing. The bank was way out there. And just over time, it's just gradually eroded. Yeah. How concerned are you? Tangi concerned, really, yeah. Like weeping inside. Just feel aroa for the whānau. We can just imagine how they're feeling. My aroa is for them. We're quite resourceful here, so we've tried to find alternative ways to preserve the bank. So we had a whole lot of tea tree along the banks that we've cut down and pushed down just to try and slow things down. But with the extreme weather events that we've been having lately and the rainfall, it's near impossible. We've tried funding, but to no avail. They've exhausted their options. The long-term plan of relocating the urupā is no longer theoretical. It's becoming an urgent reality. We were talking to 2 councillors from Whānau District Council. This was a few years back, and nothing came about it. Most of the kōrero that we got was that most of the funds are focused to the east side of Northland because it's where all the tourists go and the best place to make money to fund our region. And then I think about what about us that live here and pay rates and are here all the time, and the harbour. Do you want to be eating kōiwi? I don't want to. The next village over, Mitimiti, is a paradise cut off from the rest of the world. The hapu here face similar threats from the sea. So, to future-proof their kāinga, they may have to relocate. It's a conversation, but not work in progress. We are not avoiding the fact that we have to consider and actually action and implement the moving of our marae one day. Whenua is privately owned, well, Māori whenua is owned by whānau, and so it's a huge hapu conversation. There's lots of work that we have to do with the Māori Land Court, with funders for ultimately caring and protecting our marae, and that means moving it one day. At just 27, Kyla chairs the Mātihetihe Marae Trust. She is leading her hapu to adapt to climate change while keeping their cultural and community ties intact.
We're right on the west coast looking out to the Tasman Sea, and with sea level rise, of course, that has an impact, but actually what we're facing is the water level rise on the whenua, and so a lot of the mahi that we've been doing has been flood mitigation, flood adaptation. We just recently installed a new culvert and cleaned out our awa out the back here, and the awa flows around the marae too, so that all helps to support our access to the marae. A huge concern for me is the roads, no doubt about it, because if the roads are shocking, people don't come home. What's the point of maintaining and upholding the culture and the tikanga of our marae if people can't get here? Far North District Mayor Moko Tepania is also from Mitimiti, and he knows the stakes. Oh, this is really tough. We are trying to plan with our communities for what this is going to mean in 100 years' time, and we've got communities in the Far North who are experiencing this firsthand right now with the risk of having our kōiwi put out into the harbour because of the effects of climate change and severe weather events. Right, so this is a really hard conversation to have, but I think we have to be brave in our conversations about what it means and the decisions that we are going to have to make. The Far North District Council has adopted a climate resilience program to accelerate protection work. But ultimately, communities have to decide their own future. 17% of our whenua here in the Far North is whenua Māori, and a significant number of our community on the coast sit on whenua Māori. Our initial research showed that 27 of our marae, 1,200 buildings on whenua Māori, are going to be at risk of coastal inundation or flooding over the next 100 years. So we have to put our energy and effort into working with our communities who are going to be experiencing this far further severely than those who live in towns or for those who are on general title. We're at the top of the list of people to talk to, but we're at the bottom of the list for actually implementing and actioning anything. Roading infrastructure and other mahi that needs to happen, it takes a long time, months, years. Agencies are coming to us and wanting to present their maps and their strategies and their plans and collect our voice, but those agencies aren't talking to each other, and we're just repeating the same story over and over again, and our people are getting tired of it, and that's why we assert our own mana motuhake over our own whenua and moana, and if we need to, we'll fundraise for things. Our community have given us the clear and consistent plan of what's going to be required for them over the next 100 years, and then we as a council can go, cool, that's our responsibility, that's central government's responsibility, so we'll bring them into the conversation. That's regional government's responsibility, we'll bring them in here. But until we have the conversation with our communities, with our whānau on the ground, we actually don't know what that looks like yet. But for whānau in Te Rangi, time is running out. I don't want my mum to end up in the harbour. I want to do something. The church is the one place that still keeps everyone together. Our whānau are here, our blood is here. Pāpai te aroha, ne. Nā me mihi ki te kapa o te Māori News me whakaata Māori I whakahiato tahi rā tātou I runga I te waka kōrero ka tahi no kākapu akina. Kia atia e te iwi, e haere aki ana he kōrero kapa haka a māhea mai I tēnei tāpui tāmaka titiro. Ko te tāpui tāmaka o ngā tāpui tāmaka te haere aki nei e te iwi I runga I tā tātou hui. E rapopoto haere ana, ngā whakataetai ārohe o te Matatini, ko te Matatini kātū ki te waka o Tainui, a te tau e tū mai nei, e haere ake ana. Nō reira māhea mai tēnei tāpui tāmaka, te wete haere ngā kaupapa kapahaka o te wā. Ko etahi, ko iri ake te piu-piu, ko tētahi e kore rawa I e whakairi ake I tana piu-piu, arā ko Mercia Yates, ko Jade Maipi, ko Otene Hopa, te tāpui tāmaka. Tēnā koutou katoa. Ia, te rangatira nau mai, tēnā koutou. Pātai māmā noi hone. Atu I te ko wai katoa, a te tau e tū mai nei. Engari, ngā whakataetai ārohe, me mihi ki ngā kapa, me mihi ki ngā rohe. Ko kaunga ake rānei ki o whakaaro, ngā mahi kapahaka ki roto I ngā whakataetai ārohe tēnei tau, te rau o ngā taukua pahure, ka hore rānei. Ai, koe ke ki ngā taimata tike. Ko wetehi anō hoki kei te whaiwhai haere I era o ngā raukura. Ai,
I tino kite ahau I tērā I ngā tōpitotanga I te whakataetai arohe o Aotearoa. Me te tatarawā atu o ngā piro I wainga I te tuatahi ki te tuawhā, ki te tua ono. Ki te tua ono. Waru. Ai. Pāi tino e ho tērā. Yeah, so koe ke te kaunga. Tamaki makaro, I pērā pū anō te ahua? Āhua. Kia nei ko te rohe e tino pakari ko te rohe o Waikato. E kite ana, nui ngā rōpū mātāmua, he rōpū tuarua, he rōpū tuatoru, nā reira e kite ana I roto I ngā hapū, e whanake mai ana tēnei ngā tētē kura hau, nā reira e kite ana e pakari mārika ana. Me taku whakamiharo ki tēnā, tētahi o ngā kapa, tō taua kapa whaia awhinei te kaupapa kua roa. Tērā hunga, tērā hapori e tatari ana kia puta tētahi rōpū mā rātau ake. Nā reira e kia nei e tino whanake te rohe o Waikato. Nā te ahua o tā rātou mōhi o kuriro mā rātou anō e whakakainga I te matatini a te tau e tū mai nei, nā reire pei pērā ai, nei? Ai. Te paunga tāwhiri mā kei hea mai. Yeah. Te tautoko rau, kāri pērā o te tini o ngā mea, kā tai ki te matatini a te tau e tū mai nei. Engari, he pai tērā, he tohu kaunga pērā ai nei tēnā o tēnā. Ko te kaunga pēr I ki te au, ko te hunga rangatahi, e whanake mai ana I roto I ngā rārangi. Kaua nahi I roto I ngā rārangi, ngari I roto I ngā mahi whakaako, I ngā mahi whakahaere kapa. Koe au ka tino whakamiharo. Katoa ngā rohe I kitea I tēnā pua waitanga. I roto I ngā kapa. Kua roa nei mahi, nei mahi, ana e kite ana, e whakairi ana te piupiu, a te hunga kaumātua. Ana ko ngā tamariki, a ngā kaiako, ko ngā mokopuna, ngā kaiako, ngā mea e tupu mai ana I roto I te ao whakahaere kapaka. Koe au ka whakamihara atu. Nā tai hoa ke he kōrero no mo te whakairi piupiu he whakaro ko te waine nei. Engari mo te taha rangatahi e kōrero hia ake nei. Ko te auahatanga I kite ana I ngā whakatatai o te motu o ngā kura tuarua me ngā kura tuatahi. E tai kawake ana ki ngā whakatatai o ngā rohe o te matatini, me te matatini hare ake nei. Kei te tunu rānei tātou te pitamata kāre no kia tino tutuki ki o whakaaro. Kia oku nei whakaaro tēnei mea te auaha, anei, koe nei te wāhi tika kia puta I nā mai. Koe nei te whare tapere e kōrero tia nei tātou. Nei, ko te auahatanga o te whakahua mai, o te waiata mai, ngā pūrākau, ngā hitori, ai, ka hua pēnei tei o ngā pakeke, ngari ko te mahi a te tamariki tēnei, e mahi nei I wā rātou nei mai. Nō reira ko tāku, ai, I āhua, ahau I etahi taima, ngari ākene pēr, aini pēr, he tohu tēnā, ko kaumātua haere o tēne. Nā, kōrero hiana te whakaini ake o te piupiu. Jade, kare no kia toru te kaunga tau I aia hache kua kuia. Engari, whakaini ake tana piupiu. Nā kua tino ki te koe tērā tūwhai ahuaranga I aia nei? Kua rongo au I era tumu ahuatanga. Anei taku koro whakapai ki tērā. Ko te kauma tuatanga kai roto I tō pinati. Hey. Kai te kite tonunga hau I era tumu mo āhuatanga o Auntie Nuku a Derek. Ka Derek, ko ia anō hoki tetehi. Kau e whakaaro pērā kaumātua mā. Ko koutou anō hoki tērā reanga, kia kite ai I ngā mokopuna tuarua, tuatoru, tuawhā rānei, I a koe e haka ana. Kai reira te kaunga. No, engari he kai whakawā koe I mua. I mua. Nā rere, herei te mei whakaro koe, kua kaumātua rawa tērā tangata, heke te māka. Kau. Kia hau anō hoki aha koira, te auahatanga. Ko te ao haka, ko te whare tapere, he whare maha. Ara, kai te tino kite au I era. Auntie Nuku, no te wai hirere. Auntie Tangiwai, no te wai hirere. Rātau mā, aha koe e rere ki ana te takahi. E orite ana te reo, me te reka. Tēnā koe. Koera. Kia huri ki ngā mahi whakawā. Nā wānanga nui tēnei tāre ake nei aia nei. He pēhane o whakaano, Jade, ki te āhuaranga o ngā mahi whakawā, a ngā kai whakawā I tēnei wā nei. Tāku e kite nei.
kāre pia e tino whanake ana te āhua ki ngā mahi whakawā. Nā runga anō i te nui o ngā raru e puta ana. Etahi whakataitau he mahanga e ono ngā kapa kua tai tuatahi mai. Etahi e meana, ka puta ana te whakatau ko te toa, ko tēnei tuarua, tuatoru, nā waira, ka hipa te kotahi marama, kua puta he whakatau anō. Nā reira ki au nei, nā runga anō i era āhuatanga, kāre au e tino kite ana i te whanakitanga o era whakaritenga. Hoi no, e hara au te kaiwhakawā, engari he ko au e noho ana, e tautoko ana i taku whānau. Ka titiro au ki ngā māka me ngā kōrero, kāre e hāngai ana. Ki au, kāre e hāngai ana, kāre e tika ngā whakamārama, i te mea e kite ana o ko riro mai tēnei māka ki a koe, engari mo etahi atu he rereke. Nā reira, koe rau kui whakaaro. Nō re hātea i tuarua mai. I he rāne ngā mahi a ngā kai whakawā. Ka tika tōne. Engari, e au e hakawa ana i roto i tēnei rauna, i noho au hei kai whakawā ki tāmaki, i noho hoki au hei kai whakawā ki Waitaha. Me pono ngā kōrero. Rua te kaumātahi tīma, ko ngā tīma haere ana. Ka ngenge te tangata. Nō reira, e hakaronga nau ki tā Jade kōrero. Ina etahi o ngā kōrero kāri te hāngai. He tohu pea, he nui rawa e nā mahi, me te poto te taima, kia tukuna i era kupu āki, i era kupu whakawā ki te pepa. Nō reira tai raini e tātou te aka tika ake i te rā mō māhuaranga? Me whakaroa pe te rā. Aua. Ka hore nā. Ka heu ua tanga kei wainga i tērā no te mea inaia nei hoki, ko te whakāturanga, ko te papāhotanga, te tehi o ngā mea ka raupapahia i te wā. So, yeah, koera noi ho tāku i tēnei wā. Mena ka roa ake o ka roha hoki ki te rao ngā kapa kai te tēneti e tatari ana kia uru ki te atamira. He māmā ke ki au nei, mā te pato o kōrero e tuku. I a mātou i tāmaki, ko te pene, ko te pepa. No reira, ka āhua iti ake te wā te whakaraupapa i o kōrero, kia hāngai tonu, kia eke ai ki ngā he tēne tā Jade kōrero. E rongana koutou i te puhau te kupu i te reko o ngā kōrero kāti. He kōrero no, te harea kei tō tātou tāpu i tāmaka i te iwi kei tō tunu mai. Hoki mai anō, koe hoki te karanga te te kapa haka ki o tautai. O hoi anō he take anō tēnā ka wānanga hia. Ka whakatewhatiwhangia pē tēnei tāpui tāmaka Mercia Yates, Jade Maipi me Otene Hopa. Ngā tuhunga, kapa haka, o te whare, o te hui i tēnei wā. Kia te huri rawa ki te Matatini haere ake nei. Me ngā whakatātai arohe, e hea nei ngā kapa gātai ki te Matatini, ki kā tū ki te Matatini a te tau e tū mai nei. He nui rawa? He nui rawa, i korohia e au i tērā atu o ngā hui, i korohia mātau āhua ruatau omua. Te nui hoki, me mutu tērā, me whakaro ake e ngā wahanga. Ko taku kupu reo Pākehā, ko te bespoke, taua āhuatanga kia tāia te kite i te auahatanga o ngā kapa katoa. Arā, ko te contemporary traditional, ko te traditional, ko ngā tangata whaikaha, ki te anō hoki ki tāmaki makaurau, me te kapara i tūmai, i te pērā hoki anō Aotearoa, i ngā tauomua, ko ngā tangata puta mai te whare here nā rātou anō i tū he kapa, koira te oranga tonutanga o tō tātou nei ao haka. Engari, tēnei wā, ko te Matatini me ngā whakaaro, he whāiti tonu te whakaaro. Jade, e hōwhaka? Me pono te kōrero, e hara i te mea he kaunga katoa ngā tīma ka tai atu ki te Matatini. Kōrero. E mōheo ana hau, me whai wāhi atu ngā tīma hau e kuhu mai ai ki tēnei ao. Pea he kaupapa anō tērā, i te kōrero mātou mo tētahi kaupapa tino hira, ko te haka ngā hau tērā. He momo ahurei, karekau e mea ana whātakau noiho ngā kaihaka, i a mātou e tū ana, e toru whakareanga, e tū ngā tahi ana. Nā reira pea i te kōrero a whaia mo tētahi whakaritenga
hou, rereke, e kuhu ai nei āhuatanga, e tūwhera ai te ngākau ki te katoa. Kaua noi ho, mā te wairua whakataitai e whakatau koe nei tō tātou ahurea. Nā reira, kāreo e whakapono, kāreo te hia no hoki reira mō ngā rā whārānei. He roa rawa, tino kaunga ngā whakataitai kura tuarua mō ngā rā e kaungara wātu pai ki au. Engari, mo te noho atu, te Matatini whārā. Ko te kōrero i puta ki te takiwā o tēne mea na te taitokero i āta whakamahere i ai anō me te kiake. He moi ho rawa ia kāre pēra rawa te tini o ngā kapa kaunga kei te taitokero. Nā reire whakawhaeji i mai ai. I pēra apu anō? Ji, no hea ke o kōrero. Nā kapa katoa i tui, he kaunga katoa. Tika tunu. Hoino, e tika ana tā Jade, tā Mercia kōrero, he nui rawa kātai ki te Matatini. Engari, he tohu pea, he mate pea tēnā o te whakaritenga o te Matatini. I aia e toha nei te pūtea. Ko tā te Matatini, mena he nui ake te nama o te ropu, ka nui ake te puna pūtea. Ka whakawhiwhi atu rā ki tau arohe. Nō reira, haka pai ana hau, ngā rohe katoa, kei te hihia rātou kia eke ngā nama, ngā kapa ki roto i ngā rohe, ka pai. Ka tū rātou a tāhua. Kia riro rātou i te pūtea nui ake. Nō reira, me tino āta tirohia, āta wete i tēnā huatanga ko whakatakotoria e te Matatini. E tika ana. Ia mātou e tū ana ki roto i ngā haka ngahau. Kāre he wairua i tuatu i te tū me o tūpuna, me o mokopuna, me o kazis, ātahua tēnā ahua. Nō reira, me āta tirohia pia tātou, hea te ahunga whakamua, kia taia tonu ngā wāhanga katoa, ngā tāngata katoa ki te mahi i nei mahi. Ko tētahi raru o te nui o te Matatini, nā reira, ko puta tētahi kōrero pēr me whaiti mai ki tētahi wāhi ia te Matatini. Ka tū te Matatini ki tētahi rohe. Nā, ko te mate o tērā, ka kore koe e rongo i ngā whakapapa me ngā kōrero a waiaki iwi ki ia o ngā iwi. Hoki ki tētahi rohe, ka waiata tātou i te aha. Hea ngā kaupapa, ka ōrite ia te tau. Nā reira, tēnei āhuatanga o te huri haere e mau pūmau ana ki ngā whakapapa me ngā hononga ki wainga nui i ngā iwi. Koe tai ahuaranga i rangona, i puta whānui, i muri e tai o ngā whakatātai aroha i tū. Koe tai kaupapa pēne me te haka ini ana nei a te tai, roto o tainui, ko te tai haka nā o tautahi e pāna ki ngā mea o waitaha, koe puta me te karanga ki hoki mai, koe tai ahuaranga e pāna ki te tangata whaika. Ko te tai mea paira nei tērā, e tohu tērā o te pai kei te kōrero hia, ne? Kei te kōrero hia, kei te wānanga hia, kei te whakatiki hia, kei te whakapāha e tai. Ngari ko te mēnui kei te ora te ao haka ki roto i ngā whatu manawa o te Māori, i te mea e whakahuki kōrero ana ki ngā mahi a ngā kapa. He tohu ora rānei tēnā, he tohu ahara nei tēnā ki o whakaaro. Ko te raru o tērā oranga, he oranga o roto. Engari, ko te raru o tēnei ao, ara ko te pukamata. Ko wera tumu moa huatanga. E rereke ana i ngā tau te kau, ruga te kau, you know. Ina he raru tau o kāre kore ka wai atu. Kanohi ki te kanohi ahara nei. Koira. Engari, ko te wānanga ka puta mai, kua puta mai, i ene o ngā mea kua kite nei tātou. Ko te wānanga. Ko te kōrero, mahanga kōrero kua puta mai. Kāre au i te hiahia kia whāroa i tēnei. Engari, he oranga o roto i te wānanga. He huara nei puta i te wānanga i tū i tērā atu tau? I whai wāhanga atu ki ngā whakahaere o roto o te Matatini? Te mea i tū ki tūranga wāwa i tērā atu taura? I kōrero hia ngā kōrero, kāre ono pēr kia kite i te pua waitanga o e nā whakaro i hua mai taua hui. Me pono aku kōrero. Ko te tohu pai pēr, kei te puta mai e nā kōrero. Tai hoa pēr, ka kite ngā hua ka puta mai e nā tumomo kōrero. Ka mutu, te āhua, kua roa te ao Māori e kōrero ana i ana porotiki. Hea te he o tēnā? Karakau he, engari te wā ka puta te he me whakatika hia. Me kōrero hia e whanake ai ngā whakaro
o tō tātou hapori, i te mea e kite ana te whaiti hoki o te titiro a etahi. Kawai. Nō reira pātai nui, pātai māma noi honei. Te Matatini kātou ki tai nui. Mā tātou atu mai nei ki opu Kapa ai. Ko wai katoa? Rangi bubehi. Kia ora. Kia ora, tahi kani. Me tō mōhioi ho. Me tō mōhioi ho. E mōhioi ana te iwi ka pēra rawa tō whakatau. Nō reira e mihi ana. Koera te take kare au i te whakatau. Jade? Top 3, ngā tūmana ko muri whenua hekenga ārangi. Ai, tēnā koe. No, atu i a hātea. Rangi bubehi rāne. Me era, mea e toru. Kia mihi katoa hau ki waku hoa katoa ki ngā kapa. Engari me pono ngā kōrero i au e mā tātua, i riro taku ngākau ki a toa. A tāhua ra wātsi. Nō reira, kai kāna hau te mātakitaki a rātou. I te mea kua au te mea moro i tira wātu, nā reira roa take wako whakaano, engari whakatumato te ao Māori a te Paumanga Tāwhiri. Kia ora. Nā reira, akoranga tira, tēnā koutou. Tēnā koutou katoa. He rawe te whakaroko ki a koutou, te kōrero tahi e ra mea katoa. Ka nui te mihi. Me mihi hoki ki o koutou, i whakahiota mai ai ki te hui i tēnei wiki. Atu wiki e tūmai nei kua puta anō, he kōrero i tō tātou whare hui. Ngari mō tēnei raropo te iwi kia mau ki te tūranga o Taputapu Aotea haumi e, hui e, tāki e. Nā te puna whakatongarewa, te hui i tautoko.